الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Qadrli ağayın, meclisке kіру тәртібін сіздерге түсіндіру үшін облыс әкімінің орынбасары. Sizde bir qana келісуші орын бар, бір шаштығуға. Сондықтан да барлық халық әдейі әріпті тастап, көптірен жайлап көптіруға құраймыз бағымыздан. Рахмет. Старики, вот знаменитый союз. Пойдем, я тебе покажу. Шаханный, что вот сам Есен Кумис. Солай ма? Төменгі жақтана мен де үлкен жасын кіресіз апай, кіресіз. Çaymendir, çay çaylep gelirsin.